الفصل الأول لسنة 2017 نظرا لجودة منتجات المجمع الذي أضحى فاعلا في عالم التجهيزات الكهرومنزلية. تقرير وليد مذكور. Et réalité que, comme je disais tout à l'heure, va à nouveau marquer une nouvelle étape et pour le groupe Brandt et pour Cevital et pour l'Algérie. مجمع برانت الفاعل الإقليمي في عالم الأدوات الكهرومنزلية يسعد ربراب سخر إمكانيات كبيرة لمصنع برانت الجديد في منطقة الحلاتمة ببلدية قجال ولاية سطيف، مصنع بتكنولوجيات حديثة. Qui verra la lumière en 2017. On parle d'une première étape avec plus de 4000 emplois qui pourra monter jusqu'à 7000 emplois quand l'usine atteindra sa capacité maximale de 8 millions de pièces. رد صريح من تريفينيو على تصريحات وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، والذي اتهم فيها ربراب امتلاكه عتاد قديم في مصنع برونت. Tout l'équipement, et vous aurez l'occasion de le voir tout à l'heure, c'est l'équipement neuf. 30 millions d'euros d'investissement pour d'équipements de dernière génération. Comme quoi, est très simplement répondu, il n'y a pas de polémique. مصنع بنسبة إدماج تصل إلى 80%، نسبة تراها الحكومة إلا في أحلامها، لكن ربراب يحققها على أرض الواقع بعيدا عن ديماغوجية خطابات الأرقام. رقم أعمال كبير يحققه ربراب عبر مجمع برونت في ظرف سنتين، وأهداف يصل إليها عبر منتوج جزائري، والذي سيجتاح الأسواق الأوروبية بداية من الفصل الأول لسنة 2017.